دام سديسو ديستين حساس اللي نمت دفتدود قطرون نمت دفتي جنان بينما نبي محمد قالوا أومين بيكو ما أومي كيسة ربي نما نبي محمد قالوا أومين بيكو مصيبا قدوم بي الدنيا تنرت قبت نبي محمد قمتشون بي دنيا أرقت إفان بي دنيا أرقت إفان قالوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقموا ده كانين دكاني قالوا نبي محمد دنيا تنرى ديمو ده مصيبة يونا متويته تنبي محمدين كان يادة مصيبة أبسي أكاتات أبسن تجرى الصبر عند الصدمة الأولى مصيبة يونا متلوفته ويتي كمبرة نمبوتسن ويتي أو أنا متكبدسن إنا لله وإنا إليه راجعون جلقبن اللي أومن كربيت نكما ربي ربي نؤمي غير ربي دي من الجنة ربي درانو نتيمي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم غند دنيا غند قرماتت ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربي والنمان دنيا نفيد قرماتا في تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور غند دنيا غند قرماتت غند مكرتيتي ولنبلونكم والله اسم مكراجل رب بشيء من الخوف نجاه فوني صدا اسني قد ديفني بيلسني قديفني ونقص من الأموال والأنفس كابينيا كيسان اسني رابل لسني دنيا لبو المغاري سنجالتن هذا منا غاري سنجالتن أبوليس جالتن هيو سنجالتن عالم سنجالتن أبا كابينيا كيسنجالتن درجة سنجالتن دبرتي سنجالتن اسني رافوني سمكو الرجلة فوني لالت وان سندلا يدلالا وبشر الصابرين ور أبس جمع تشيزي ور أبس جتشما إني الذين إذا أصابتهم مصيبة ور يوم مصيبة إنسان تويت مال جلان قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبا نمر تويت نمرتك إنا لله وإنا إليه راجعون جنة كان جتشوك أمنا توكو مصيبا إيجا بوياني دت بنيمتي نبينا كنا صلى الله عليه وسلم قيا ويه كابري ويتر دفنت نمتتي إلما توكيشان أبدياتي قبتي غنغلتي بوتوتي دفن نبينا كنا صلى الله عليه وسلم نمتتي تنت دفني جنان يا هذه اتق الله واصبري يا أبولتيتي ربي صدات غنغلتت توكيشكية تفتية أنيتية لبوتية جتك إثنين كبر جنجلة فالنبي كنا صلى الله عليه وسلم يا هذه اتق الله يا نمتت إنما ربي صداته أبس جنان يصير نبي محمد توهم بيني إليك عني نرى ديما تنكوفته مصيبانة إلما عند بين بيته توكيش عند بين بيته وان نجلا جيجن بيته قوتو نجلا إرقة بيته صلبنا نرجع بيته قادس نجلا جيجن بيته onnena jiiden beytu ati musibana tuyten beytu narra deemi jetten sin barbaadu da'wa mannatti gootami deemi narra jetten rasul sallallahu alaihi wasallam bira deemani eegasi namni bira itti dhufeeti bada namtitti badde nama sitti dhufesan beyta jedhaniin hin beeku jetten innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bar inni erga rabbiti bar rasul rabbiti ka akkas jetten sun jennan fiidat يادا موتيدا موتي عالماتي ورديا في زبنيان غاردين ننسن سجته يو ايا مغافتا ديفا مغافتا يادا غاردين ننسن سجته في دي دفته يو دفتو غاردي ويتون كبا النبي كنا صلى الله غاردي زاني ملكادا غاردي ويتون جرو اتموسنتي يا رسول ربي من بين جتي روسن الصبر سجلا ترجع اوبس اما صبرين سجلا ترجع ان كان في صبري غرباچسا غيا كان واني دبت مواسدي توكو نما تري رحمتك راتو أبوليان كنا كان ربي رحمة ثانيها قد ربي ثانيها أرى جنة ربي ثانيها كن توكو وان نما تريتي نمني تري نمت هجمة شفاعت هجمة أرى ربي تيج هجمة واني نمن ولد دفوف واسدي توكو إما نما تري
ربي كرأتو في اتصالاتو لما فاد مماتتي أبسا كرأتو في ده صدفة قويا أكنا تاني مال تانا وليه مودا قريتش قويا كنا مالي وليه مودا وبليس كي نشفيرا ونجرا كليسا يوكنا كم جرا كليسا ساعتي كنا ورا دنيا الرجرو نما عمري ديرا قبو نما هميلي ديرا قبو نما يادا ديرا قبو نما سيدولي تبدين اللي نمني اللي مرت الراقبو مي ودو نمنو كنته عن كمي دوتي حقا نمت غاري تاني نمن ايدو دوتي نمت تولي اسي ايقو كم نمالي حقا تولا تاني نمن ايدو اذكروا ذكر هذه من لذات يادت دابا إسا ودو كتو يادا كابا في المدام بافتو كالمافار الدام بافتو ودوتنا يادتنا مئة كتي يادتنا جلاني قويا كناف مالتو نوتولا توكو توحيد ربيتي جلقمني أولا نمني دنيا قبري كامي قافين أولا واي توحيدتي قوسا كمين قافة فرا كمين قافة المئين نتيهن قافة قبين يميكا قبداهن قافة قافين أسكيسا جلقبا ati araba taate ajamaa taate wallaalaa taate kadhataa taate wanni kanarra warri si gaafatan hin jiru gaafin jalqabaa man rabbuka deebin awwalaa kana gaafin nakiri munkar dhiyaatee jira rasuuli keenya sallallahu alaihi wasallam obboleessa keessan kana kadhadhaa hin gaafin awwalaa man rabbuka gabbaramaan kee eenyu gaafin awwalaa wanni tokko gaafin tokko hin jiru ما دوت إنه سجّسة كم يدو إنجرو إما يبلوتين إنجرو زري يبلوتين إنجرو قصة يبلوتين إنجرو كبين إنجرو تاك أمان قدّيم نمني مرت من ربك جبر أمان كأنيو توري بيا دنيا كاتي صلاة تف إنه كاتي كرت إنه كاتي وروات إنه كاتي صلاة تف إنه كاتي ساف قدّيم من ربك إنيو ربين كي مال بيت ربي كتر جبر مان كأنه كرت مان كأنه صدوت مان كأنه كإلما عبد كرت إنه كفياق عبد كرت إنه كإلمي برباد كرت إنه كتمس برباد إنه من ربك من معبودك جبر مان كأنه بيا دنياتك قافي لما تاتي من نبيك نبيين كأنه نبيين كي ما دينك أمنتا كم كيسة ترت نمني بكم ولا ما قدما دبين غندا دكانات غندا غبون دبر سنيمتي odoo daanyaa duniyaa taate gubboon bira taran odoo daanyaa gubbaa taate sobanii bira taranii dhoysanii bira taran ganda gubboon nama dabarsituu miti gandi malli bira na dabarsituu miti deebiin asii qabatamee deema achi nama akka baankii namaan hin hawwalamu asii qabatamee deema deebii tawxiidaati deebii salaataati deebii qur'aanaati deebii salaata jama'aati deebiin achitti ta'u kana malee وانا achitti nama dhufu tokko hin jiru namni rabbitti amane rabbi waadaa galee jira gad isaan dhaaba الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واللي جبر مان كان ربي جراني سنمر قد دابة ججيرني سياسة توحيدا ججيرني هواسما توحيدا ججيرني دين ججيرني أمري ثم استقاموا سنمر قد دابة قرين ما توحيدني سياسة وجه ديما قرين دينك وجه ديما قرين حواسما وجه ديما قرين مصلحة وجه ديما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هيوما دروما بيكا ولالا تبا أرقتا والنمان توكو كيسان هنججيره قمتشو تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هاسوفنهم ديرت دام سنمهد الجرة أصير رجال دكتور سيد سندبرسا توحيد هذا الشان قريش دعاء توحيدة مودا براها قلو دل فقار براها قلو أهباش براها قلو وان راجا براها قلو مودا براها قلو ذكر براها قلو مولد براها قلو شركي وان جرامك أما كمكان دايم براها قلو قرأ موتوتا وهركا كين ربي تهاو كنينو مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله هاتانو ديني هابرنو كونو دوتي هغانا دوتي دينغتا دنيا الراديماني ربي أبولي سكين كان ورا دنيا الراديمة قوتو
كانوا أرى أجيني كانوا أجين قوتوا رب جنة رب ثاني هاكن رب جنة ثاني هاكن أجري إساني مو ربي أجري إساني تهمس ما تيمر ربي هاكبنيس نمو قياك نافر قبا وربي نواغدو أسمان دكتور سيدنا فيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بارك الله فيكم. ربيني duraan dursinee obboleessa keenya kanaan dursee warra rakkoo konkolaataa kanaan dabreef kan biroollee rabbiin itti haa araaramu. Rabbi warra jannata haa taasisu. Wanni guddaan du'aa'ii keenyatti shafaa'aa keenyatti hajamanii rabbi isaanitti haa araaramu. Warra immoo rabbiin immoo haa sabbarsiisu. Rabbiin waan dhufu kana hunda duraan nutti himee jiranu. Warri rabbitti amane waan kana duraanuu beeka. Wanni kun hin dhufaa duruu beeka. maal jedhaa maa asaaba min musiibatin fil ardi walaa fi anfusikum illaa fi kitaabin min qabli an nabra'ahaa. Rakkoon takka kan dachirratti argamtu kan namarratti argamtu hundi isii rakkoon namarratti argamtu namni dabruurratti haa ta'u miidhama haa ta'u ka argamtu hundi isii odoo nafsee tanan uumin rabbi kitaaba keessatti katabee duraan lafa kaa'e jedha. Wanti namni seenawu tokko hin jiru, wanti namni gaabbu tokko hin jiru, odoo akkana ta'e jechaan hin jiru mu'mina bira. Maaliif jennaan rabbiin nuu himee min qabli an nabra'ahaa odoo nafsee tanan uumii wanna hunda hojjadhee geesse jedha rabbiin. Wanni amma nu arginu kuni waan barreesse san hojitti hiikudha, waan barreesse san hojitti hiikudha malee odoo akkas ta'uu baate, odoo deemuu baate, odoo ba'uu baate, odoo akkas ta'uu baate, odoo shifeera ta'uu baate, odoo daldalaa ta'uu baate, odoo qeetti hafee jechuun hin jiru. Maaliif jennaan rabbiin odoo nafsee tanan uumii wanna hundaa barreesse waan ta'eef. Rabbiin illaa kanaa maal jedhen nuu hima likay laa ta'saw alaa maa faatakum akka waan isin jalaa dabretti isiniin hin yaaddofneef duraan hojjadhe kanaaf isiniin jedha jedha rabbiin. Wanni dur hojjanne isiniin jennuufi odoo akka namni hin seenofneefi waan isa jalaa dabretti. walaa tahzanuu alaa maa faatakum akkasuma immoo waan isin jalaa dabre tokko irratti akka hin naaneef akka naasuun isin hin tuuneef. Namni rabbitti amanee wanna rabbiin godhu beeku wanti fedhe yoo ka argamtu taate waan fedhe anillee yoo godhe waan fedhe yoo qaroome waan fedhe yoo dhoorge bootan tun hin ooltu jechaa namni rabbitti amane hin beeka. Warra isatti amane rabbiin waa taasisu. Akkasuma hadiisa keessatti illee maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhxa'aka lam yakun liyusiibaka. Wanti qadaritti si bira dabarte sin tuyxu, wanni qadaritti si tuyxe immoo sirraa hin ooltu. Kanaafuu warri rabbitti amane kana duraanuu beeka jechuudha. Garuu wayta rakkoon akkanaa argamtu, wayta musiibaan akkanaa argamtu, wayta rifatnoonni akkanaa argamu ka beekan sunu waan nama jalaa baduuf wal yaadachiisaa jedhe rabbiin. Kanaafi akkuma reef jedhan sani nama jirullee dhaamu fi barbaachisa, nama waa irraa dabran dhaamu fi barbaachisa, itti himuu barbaachisa. Wanti duraan qalama rabbiitiin dabarte hin ooltu, wanti rabbiin tuyxi jedhen ooltu rasuulli dubbatan alayhi salaatu wassalaam. Qissaa takkitti isinii hime isinirraa gabaabsa. Qissaan sun maali? Waan amma jenne kana sahaabonni akkamitti hojitti hiikan, wayta rakkoon itti galte akkamitti hojitti hiikan warri rabbitti amane, warri rabbiin sodaatu, warri
duniyaa tana qofaa miti aakhira jira jecha warri itti amane. Namni yoo guyyaa kana malee guyyaa birootu jira itti amane wanti namatti galte marti namatti laafti. Maaliif jennaan namni tokkoon hafu achi deemu weda waan taateef gaafa achi deeme immoo qophaa'ee rabbii wal ta'ee walii galtee qabaatee isa bira deemuu qaba waan ta'eef akkamitti hojitti kan warri saabotaa wayita musiiban itti galte. Qissaa takkitti isinima qissaan sun maali? Abuu Xalhaa jedhama haati warraa isaa Ummu Suleymi jedhamti. Daa'imti isaanii jalaa dhibame. Daa'imti isaanii jalaa dhibame odoo ciisu abbaan warraa abbaan Xalhaa kun biraa himala deeme biraa gadi bahe. Yoo gadi bahee jedhu daa'imti itti jabaatee jalaa daa'imti duute. Daa'imti amrii ta'ee jennaan haati warraa tun maal goote dhageeffadhaa dubartiidha. Daa'ima kana achi siisaa cinaa kaayaa bakka namni hin argine kaayaa daa'ima kana jetteen. Wayita inni galee jedhu daa'imni akkamii akkam oole jennaan daa'imni qabbana qabaa nagaattuu tareeyyu jetteen inni nagaatti tareechaa kana maalitti hubate? Daa'imni kiyya wayyaa'e daa'imni kiyya fayyetti hubate inni. Isiin immoo rakkoo duniyaa irraa laalaa duniyaa irraa dhibee duniyaa irraa hara baafate jechuun itti baanti isiin haadha. Duuba akkasumatti dhoysitee nyaata isaa galgala kennitee fi akkuma abbaan warraati faati warraa waliin bulutti waliin bulanii eegasiisan booda mala baafte akkamitti itti hima jecha. Akkamitti itti hima jecha mala baafte amma inni hin jiraan beeka waan ta'eef. Obsaa jedhaani obsaa jedhaan. Obsaa jedhaani. Maal jetteen booda akkaataa itti himtu barbaadatte? Mee waa sitti himaa na dhageeffadhu jetteen. Namni tokko yoo meeshaa namaa ergise namni wayii meeshaa yoo namaa ergise yoo meeshaa san barbaade namni amala gaarii qabu namni immoo namummaa qabu meeshaan baa hin dhoorgatamoo hin galchaa naa himi jettee gaafatte. Dhagaa jirtanii? Namni meeshaa namarraa ergifate yoo meeshaan suni abbaan barbaadee jedhe hin dhoowwatamoo hin kennaa jettee fatwaa gaafatte hukmii gaafatte. Maal jedhee deebiseef? Akkamitti meeshaa namni namaa kenne nama dhoorgatan? Gaafa abbaan barbaade kennuufi malee garana qabuun garas qabuun dhoowwatuun hin dandayamu jedhee deebiseef. Maal jetteen? Ilma kan kee Rabbi irratti asabadhu nuu kennee nurrallee fudhatee jetteen. Akkana jettu tuni dhiira moo dubartii jarana? Dubartiidha. Mee imaana kana laala amma nu biratti dubartiin hin obsitu jennaami. Qadiyyaan dhiira ta'uuf dubartii ta'uu odoon ta'in dubbiin imaana qabaatu fi waan Rabbi jedhetti amanuu fi waan Rabbi dabarsen oolu jechatti amanuudha. Ilma kee Rabbi irratti asabadhu. Abii Xalhaan hin dallane waan biraati fi miti. Wanni biraa haafu. Anummaan nyaata akka namaatitti nyaatuun eegas immoo akka abbaan warraati faati warraa waliin bulutti buluun kana mara maaliif natti dhiifte kana mara maaliif naa hayyamte maaliif akkana na goote. Dubbiin tun dubbii asitti dhaabattuu miti himannaa barbaachisa jedhee rasuula bira deeme alayhi salaatu wassalaam. Akkana na goote ilmi kiyya kana jalaa dhibame akkanatti ilma kiyya na dhoysitee akkana na goote jedhee rasuulatti himate alayhi salaatu wassalaam. Maal jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam? Akkamii maal si goote akkana na goote maarree halkan keessan ka edaasan Rabbi barakaa itti haa godhu jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Amma eenyu murteessarree rasuulli alayhi salaatu wassalaam? Isii murteessan maali namni akkana gara jabeettiin akkana maali akkana nama godhuun hin jenneeni Rabbi barakaa isinii haa godhu halkan keessan sanitti jedhaniin. Warri hadiisa kana odeesse ruwaanni hadiisa kanaa warri qissaa kana beeku maal jedhani
micaan gaafa san halkan san garaan taa'ee daa'imni yeroo gaafa san garaa gaaf san taa'e irraa dhalate suni eegasi ilma baay'ee hore ilmaan isaa hundi ka qur'aana haffazan ta'uu arginee jedhan. Kanaafuu rabbiin barakaa namaa godha jechuudha. Musiiba irratti yoo obsite namni nuti aadaa qabna, aadaan kenna maali? Yoo namni jabaan nurraa dabre ebalu kufe ba'ada kanaan ka'u jedhan. Ta ebaluu dhumatte jedhan. Homaa inni booda kanaa namatti hin deebi'u, ilmatti hin deebi'u, haadha warraatitti hin deebi'u, homattuu hin deebi'u jedhan. Akkasii miti kun hundi isaa soba. Itti deebi'an rabbiin hin kenna, isa harka jira wanni marti waan ta'eef. Kanaafuu gaafa rasuulli alayhi salaatu wassalaam Abuu Salamaa namni jedhamu dhibamee du'ee rasuulli ija gadi qabanii Ummi Salamaa haadha warraa isaatiin rabbi musiibaa tiyya tanarratti ajrii naa haa kennu waan caalu bakka naa haa buusu jedhii kadhadhu jedhanii waytima isa ija gadi qabanii rabbiin kadhatanii fi jedhan san. Maal jette Ummi Salamaan? Waani nama isa caalu naa hiruun seenee eenyu jira namni Abii Salamaa caalu jedhee yaadee jette. Garuu eega rasuulli jedhinaan jedhan eega isaan kadhu naan jedhan haa ima kadhadhu jette rabbiin kadhatte. Yaa Rabbi musiibaa natti galte tana ajrii naa kenni waan caalu bakka naa buusi jettee akkuma rasuulli jedheen kadhatte diduu hin dandeettu waan taateef garuu namni isa caalu waan jiru ittiin fakkaanne sitti. Booda maal goote kadhattee jennaan zamanni ture rasuulli alayhi salaatu wassalaam kadhatanii fuudhan isii tana. Namni Abuu Salamaa caalu argame moo hin argamne? Namni rasuula rabbii caalu hin jira? Akkuma reef jedhan sani namni rasuula rabbii caalu hin jiru. Isiin kadhattee jennaan rabbiin rasuula bakka buuseef. Kanaafuu yoo waa nutti galan nama dabree rabbiin kadhannee obsinee yaa Rabbi musiibaa tanarratti ajrii nuu kenni waan caalu bakka nuu buusii jennee rabbii kenna kadhatuu qabna. Bismillaahi mee warra dabre kana rabbi haa araaramu.